trenutačno sam na biciklu, idemo na bike tour po gradu. Prvo odredište nam je Berlinski zid. Naši prijatelji, ajde idemo. U East Side Gallery kod slavnog poljupca da se mi poljubimo. Ovdje iza mene se nalazi najveći grafit nacrtan na šabloni, navodno najveći na svijetu, a tamo dolje je autokuća Seat koja je projicirala svoje zastavice na ovaj zid, tako da izgleda kao da ovaj astronaut drži zastavicu u ruci. Jako fora. Umjetnici iz cijelog svijeta su bili pozvani da ukrase ovaj zid sa motivima slobode i mira, pa je svako na svoj način izrazio slobodu i mir. Ovu ogradu koju vidite ovdje stavili tek prije 3 mjeseca zbog toga što da, čak i u Njemačkoj ima vandala pa su počeli su uništavati i zbog toga je ova ograda sad ovdje. Pa ne možemo se onda baš lijepo slikati. Sad smo na Budapester Strasse, idemo na ručak u restoran Neni i sad idemo na Papati. Ovo sa ciklom, fino je, možda mrvičicu mi je gorka što. Došla nam je glavno jelo, ja imam, ne znam, nešto patliđane sa, ne znam kaj to uopće imamo za jesti. Nešto, a Tomislav ima mesiko i salatu od quinoa. Iza se nalazi Meksička ambasada, a ovo su nekakva krila i ja se slikala. Nalazimo se ispred Siegessäule, to znači slava pobjedi, kaže prijatelj. Ovo sad je jedinstvena prilika. Vozimo se po, kako se zove ova ulica? Ulici koja inače je vjerojatno vrlo prometna i nema šanse da se vozi s biciklom po sredini, ali eto. Kaj je to bilo? Čekam na Kaiserschmarrn, ili ti šmarn, ili ti jajce s melom u Hrvatskoj. I Berliner Republik, tu ćemo jesti tradicionalnu berlinsku hranu. Smrzli smo se na biciklima. Idemo jesti. Over and out. Over and out.